Pasiteri urusengero ko rwavuzweho cyane nukubera iki? Urakoze pasite. Ese urusengero rwubatswe ryari? None se ntigwaba ariko rusengero ruzubakwa i Yerusalemu ariko bikaba byaravuzwe mu mvugo y'umwuka nkuko Sodomu na Gomora bisobanura Isirayeli mu mvugo y'umwuka. Iyo usomye mu byahishwe Yohana 11:8 mu ncamake ni iki cyatumye urusengero rwa la Cathédrale de Notre Dame de Paris rumenyekane cyane ku isi? Ese kwijima kwizuba bisobanura iki? Nubango abantu bigiye c'imperuka, iminsi y'imperuka bazabesha cyane, ukuri kuzakama mu bantu. Ukwezi guhinduka amaraso bisobanura iki? Hariya kwereka ukwezi kwahindutse amaraso rubango bazarenganywa. Kugwa kw'inyenyeri bisobanura iki? Hariya yeretswe ko bitazahitana boroheje gusa, inkongi y'umuriro muri Amerika, inkongi y'umuriro mu Bufaransa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mushobora kumva Kirundi n'ikinyarwanda n'ikinyabwisha. Imana ibaho umugisha n'ikinyamurenge. Turabakunda mu inshuti za kadasohoka. Abari ku mugabane wa Burayi shalom, turabakunda mu inshuti za gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Aziya shalom, turabakunda namwe. Abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, turabakunda mu inshuti zacu. Abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom, namwe turabakunda muri inshuti za kadasohoka. Nkuko muri kamera za gusenga everyday turi kumwe na Dr. Revera Pasteur Mazi Biregura. Dr. Shalom shalom. Amakuru yawe? Magnifique. Pasteur watangira usuhuza abantu unasenga Imana. Ni karibu kuri channel ya gusenga everyday. Turabakiriye abatugana mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye yo kwisi. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza umwanya uduhaye w'ingenzi, umwanya wo gusangiza abatwumva ijambo ryawe. Ndakuraritse kugira ngo icubahiro cyawe kiganze, reka ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, ukomange ku mitima yabo, abinangiye bahinduke, abizeye bakomere, kugira ngo bose bashishikarire umurimo we kandi barusheho kugutegereza, kugira ngo igihe kimwe Yesu Kristo nagaruka azasange biteguye kumusanganira. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Amena. Pasteur urakoze, Imana iguhe umugisha kandi twongeye kubakira mu kiganiro cyacu. Kaze turabakiriye mu kiganiro tugiye gukorana na Pasteur na Dr. Revera Pasteur Mpatuye ikiganiro. Pasteur tugiye kubaza ku bibazo kuri la Cathédrale Notre Dame de Paris. Ni Cathédrale iri muri Paris mu Faransa, niyo tugiye kuganiraho ko urusengero ruvugwaho amagambo menshi. Pasteur urusengero ko rwavuzweho cyane nukubera iki? N'ubwiza bwarwo. Ni urusengero rwa kabiri nyuma ya Basilique de Saint-Pierre. Nubango mu Bagatulika n'urusengero bitu rwa kabiri, kandi ikoze ibarura buri mwaka rusurwa n'abantu barenga miliyoni 13, hagati ya miliyoni 13 na 14 bitewe n'inyubakire yaryo no gutakwa kwarwo. Abantu bararugana cyane. France ni igihugu cy'igihanganye kandi ni igihugu cyane cyane cy'Abagatulika, kuko nyuma y'Ubutaliyana na Espagne, France ni ya gatatu mu bihugu bigana itoro ry'Abagatulika cyane. Catholicisme iri muri Italy no muri Espagne, aha gatatu ni mu Bufaransa, aha kane ni mu Bubiligi. Nuvuga ibyo ni ibihugu by'Abagatulika koko. Kuba rero ari igihugu cy'igihanganye kikaba kiri mu rusengero rusurwa n'abantu benshi kurusha ahandi, kuko imitako yarwo nubwo rutamenyekanye nka Basilique de Saint-Pierre, imitako yarwo ituma rumenyekana cyane, abantu bakarugana cyane cyane ko ruba no muri igihugu cy'igihanganye. Ubwo rero ko abantu barwitaho bakarusura, bakarugana, bakarukeza, ubwo nukuvuga ngo nizo mpamvu bakunze kuruvugaho habaye iriya nkongi bikamenyekana ku isi, kuko abarusuye bose byaramenyekanye bibageraho. Urakoze Pasteur.
ese urusengero rwubatswe ryari? urusengero rwubatswe ahagana nko mu 1163 n'ahagana 1368, mbese ni 2 siècle, ibinyejana bibiri. 1163 1368 aho hagati n'urwubatswe runakorerwa finisage, runashirwaho n'imitako yifuzwa, ndaho hagati rwubatswe ruramenyekana. Rero urumva hahise imyaka myinshi, kuva muri iyo myaka hahise imyaka ija kugera ku myaka 900, ni ukuvuga ngo rwaramenyekanye ku isi yose. Urakoze Pastor. None se ntigwaba ariko rusengero ruzubakwa i Yerusalemu ariko bikaba byaravuzwe mu mvugo y'umwuka nk'uko Sodomu na Gomora bisobanura Isirayeli mu mvugo y'umwuka? Iyo usomye mu byahishwe Yohana 11 ku murongo w'8, hariya ku murongo w'8 haravuga ngo abo bahamya babiri nibarangiza guhamya kwabo, ya nyamaswa izava ikuzimu ibarwanye, ibaneshe, ibice. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imirambo yabo izahagarara ku nzira nyabagendwa y'umudugudu ukomeye, ariyo Sodome na Egiputa. Ubundi iyo bavuga Sodomo cyangwa Egiputa ntibavuga Sodome yo muri Aziya cyangwa Egiputa yo muri Afurika, bashaka kuvuga ahantu indiri y'ibyaha, ahantu hakorerwa ibyaha bitangaje, niho bitirira Sodome na Egiputa. Ubwo rero ijambo ry'Imana rivuga ngo niho umwami wabo yabambwe, ni muri Isirayeli bitiriye Sodome bitewe n'ibyaha byinshi. Hariya rero ntabwo burabuhanuzi bwaringanira n'ubwa Sodome na Egiputa kuri Isirayeli, kuko ibyabaye ntaho byabereye muri Isirayeli ngo babizane mu buhanuzi bavuga Ubufaransa, ahubwo ibyabaye byabereye mu Bufaransa, ntabwo byaje guhanura rero Isirayeli, kandi irankongi y'umuriro itarabereye muri Isirayeli. Mu mvugo y'umwuka rero yabaye irankongi y'umuriro yarabereye muri Isirayeli, bari kuvuga ngo ni Ubufaransa mu mvugo y'umwuka. Ariko kuko inkongi yabereye mu Bufaransa, ntabwo byashoboka ngo ihinduke imvugo y'umwuka, ahubwo ni Ubufaransa ukwabwo bwahuye n'ibiza bisanzwe cy'inkongi y'umuriro. Ntaho bihuriye rero na rwa rusengero rw'i Yerusalemu. Urakoze Pastor. Hajye kuva uwo rusengero wahura n'inkongi y'umuriro hari hashize igihe kingana gite? Hari hashize kuva tariki ya 15 z'ukwezi kwa 4 2019 kugeza kuri tariki ya 7 na tariki ya 8 2024, ubaze neza amezi 5, imyaka 5 n'amezi 7 n'iminsi 22, rivuga ngo imyaka 5 amezi 7 iminsi 22 nibyo byari bishize. None barongera baribukiranya, kuko uhagarariye bita Archevêque Cardinal uyobora urusengero rwaho ngaho nani Cathedrale Notre Dame de Paris, uwitwa Laurent Ulrich, niwe wasohoye itangazo rivuga ko bahagurukira kubaka urwo rusengero ukongera ukagaragara. Ni imyaka 5 amezi 7 iminsi 22 kugeza kuri tariki 7 na tariki 8 z'ukwezi kwa 12 2024. Urakoze Pastor. Umuntu yatekereza iki kuri kwibasigwa n'umuriro kw'amazu cyane cyane mu bihugu bikomeye nka Amerika n'Ubufaransa? Byaba bifitanye isano no kurimbuka kw'isi? Ntabwo bifitanye isano no kurimbuka kw'isi, ahubwo turacari mu rutonde rw'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Urebye ibyabaye kw'isi, ntabwo uriya muriro irankongi yabereye Los Angeles muri Amerika cyangwa se irankubi y'umuyaga yabaye muri Caroline y'Amajyaruguru, ntabwo byagize ubukana kuruta umuriro w'i Sodomu. Kandi umuriro w'i Sodomu warabaye. Gomora na Sodomo bitwikwa n'umuriro. Ibyo ni ibiza by'ingaruka y'abanyabyaha, ariko ntaho byari byagaragaza ko isi igiye kurimbuka. Ahangaha rero hari ibiza byinshi byatambutse. 1755 habaye umutingito i Lisbonne, ni muri Portugal. Uwo mutingito waratingise uyogoza isi yose, imigabane yose uretse Oceania niho gutageze, ariko Amerika, Afurika, Aziya, Uburayi byose byarakabakabye biratingita. Noneho umutingito wica hafi 30,000 nk'ibimenyetso biranga ibisi imperuka. Abo bantu barapfuye, bakoze ibarura basanga bakomeretse ari 75,000. Umwaka w'1780 habaye ikintu cyitwa ubwira kabiri, bumara amasaha 9 kuva saa 3 za mu gitondo kugera saa 12 za nimugoroba. Amatungo arataha, ubucurama busubira mu
twobo twazo no mu twari twazo. Ruvuga ngo ibintu byose bibona ko ubwire bwaje bimara amasaha 9. Ubwo bwira kabiri bwaratangaje ko n'inka zaratashe n'abantu bava mu kazi, kandi ari ubwira kabiri. Ico ni ikimenyetso kiranga iminsi y'imperuka, ntaho byari byagera igihe cyo kurimbuka. Urebye rero 1833 habaye kugwa kw'inyenyeri shite des étoiles, ziragwa zinyuranamo, isi yose yarabibonye, imigabane yose yo kwisi yarabibonye. Bagiye guhaguruka bitagiriye saa 9 za mu gitondo, bigeza mu gitondo babona nk'inyenyeri zinyuranamo zirenze hafi 200,000 zinyuranamo. Ukwezi kwari igice kuri kurengarenga guhinduka amaraso. Ibyo byanari ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka, ariko kurimbuka kwari kutaragera. Ibi by'inkongi rero nabyo byatangaje abantu bikomeye, ariko noneho biracabarirwa mu bimenyetso, kuko biracari nyuma y'ibyago 7 biranga iminsi y'imperuka. Urakoze Pasteur. Mu ncamake ni iki cyatumye urusengero rwa la Cathédrale de Notre Dame de Paris rumenyekane cyane ku isi? Urwo rusengero rwagombye kumenyekana ku bintu byahabaye bikurikira. Hari umuririmbyi wifuzwaga cyane bavuga witwa Mozart. Uwo Mozart Horigari yari Autrichien, nta muntu utaramwifuzaga Amadeur. Abantu baramwifuzaga cyane, abantu bakifuza kumureba. Noneho rero bigeze bamutumira igihe kimwe kugira ngo azaruririmbire mu, maze bitangaza isi yose irageganyiga. Abantu baraza barareba. Hari hagati y'umwaka w'1756 1791. Ubwo munsi wabaye mu 1785, aho abantu bose baje kureba Mozart, umuririmbyi w'ikirangirire ku isi w'umugaturika urusha abandi kuririmba. Baza kumureba, bituma bigaragara. Ikindi kintu gikomeye cyatumye bimenyekana cyane nuko hari abaperezida b'ibirangirire b'Ubufaransa bahashinguriwe mu cubahiro. Nukuvuga ngo 1877 perezida witwa Adolphe Thiers niho yashinguwe mu cubahiro. Abantu baramuherekeza batagira ingano, abagatulika barararikana, amadiyoseze yose araterana kugira ngo baherekeze mu cubahiro Adolphe Thiers. 1894 haba guherekeza perezida witwa Paul Duma. Baramuherekeje, ni ukuvuga ngo hari Sadi Carnot niwe baherekeje. 1894 Sadi Carnot baza kumuherekeza mu cubahiro perezida w'Umufaransa. Yapfuye bamukorera imihango muri urwo rusengero, nabyo bitangaza isi yose. 1931 perezida ukomeye witwa Paul Duma baza kumuherekeza bamushingura mu cubahiro muri urwo rusengero. Abantu b'isi yose barakoka guherekeza perezida kandi yakoreye imihango mu rusengero. 1974 baherekeza uwitwa Georges Pompidou wasimbuwe na Giscard d'Estaing, baza kumuherekeza mu cubahiro muri urwo rusengero. Bitangaza abantu kuko bari abaperezida b'ibirangirire cyane b'abagatulika. None 1996 uwitwa François Mitterrand, igihe cyo kumushingura bararare kisi yose irakoka, bamushingura mu cubahiro. Kuba ari urusengero rwakoze imihango y'abaperezida 5 bakomeye mu gihugu cy'igihangange bikamenyekana ku isi, byatumye urwo rusengero ruba icyamamare. Byari bikomeye cyane. Nta rundi rusengero rwakorewe imihango abaperezida 5 b'igihugu uretse ubwo ngurwo rwa la Cathédrale Notre Dame de Paris. Urakoze Pasteur. Mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 6 guhera ku murongo wa 12 kugera kuri 17 hatubwira kwijima kw'izuba, ukwezi guhinduka amaraso, kugwa kw'inyenyeri. Ese kwijima kw'izuba bisobanura iki? Umuhanuzi yarebye kwijima kw'izuba, areba ibimenyetso biranga bigaragaza kugaruka kwa Yesu, asanga ukuri mu bantu kuzakama. Nukuba abantu bazahimba ibinyoma kugira ngo babireme mu buzima. Na nibyo byaje kugaragara mu farashi y'umweru. Ubundi farashi y'umweru asobanuraga kunesha, ifarashi y'umweru asobanuraga amahoro, ariko mu Ibyahishuriwe
6 isobanura uburiganya. Ni ukuvuga ngo kubera uwari uyicawe yari afite umuheto mu ntoke ze, bigaragara ko nubwo agaragaza amahoro no kunesha, ariko hejuru ye hari ibibi bigaragaza uburiganya bw'ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo abantu b'igihe cy'imperuka, iminsi y'imperuka, bazabesha cyane, ukuri kuzakama mu bantu. Nizo mpamvu kuko izuba ari ugukiranuka. Muri Maraki igice cyawo cya 4 umurongo wa 2 cyangwa se 3:20 avuga ngo ariko mwe wabubaha izina ry'Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, namwe muzakinagira nk'inyana. Bisobanura ngo izuba ni ugukiranukuri. None iyo izuba ryijimye n'ukuri mu bantu kuba gushize, abantu bari gushakira ubuzima mu binyoma, baba bavuga butumwa mu binyoma, baba abacuruzi mu binyoma, baba bakora indi business zindi mu binyoma, abaekonomise mu binyoma, n'abandi bose ingeri zose zo kwisi ziri gushakira ubuzima mu binyoma. Noneho Yohana yerekwa, ahishurirwa, asanga ukuri kuzakama mu bantu mu gihe cy'imperuka. Urakoze Pastor. Ukwezi guhinduka amaraso bisobanura iki? Abantu bose ntabwo bazishora mu binyoma. Hari abazihangana bagahagarara bakemera kuvuga ukuri ariko bakabizira. Uko kurenganya rero kwabera bazahagarara mu kuri bakurikira iraje muri bango, hahirwa abarenganizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mwijura ari ubwabo. Bakanga kuva mu kuri, bagatsimbara, bakakunamba, bakakumaho, kuko ukuri ni Yesu. Yesu yaravuze ngo ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa data ntamujanye. Abo bantu bazahagarara mu kuri, kandi isi itagira ukuri. Hariya kwereka ukwezi kwahindutse amaraso, rubango bazarenganywa. Hazaba ikintu cyitwa persecution y'abera bakivuga ukuri. Nubwo ukuri kuzakama mu bantu, ariko ntabwo kuzamara bose, kuko Uwiteka azabe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Nubwo abantu bazakama mu kuri bagatungwa n'ibinyoma, ariko hari abazihangana bagakoresha kwa kuri, cyakora bakabizira. Urakoze Pastor. Kugwa kw'inyenyeri bisobanura iki? Iyo ibiza by'imperuka bibaye byinshi, hariya yeretswe ko bitazahitana boroheje gusa, ahubwo bizanyura hakomeye cyane. Nizo mpamvu bavuga ngo inkongi y'umuriro muri Amerika, inkongi y'umuriro mu Bufaransa, ibihugu by'ibihangange bitegeka isi, bigategeka isi bifite imbaraga, ariko bikaba bitashobora kuzitira inkongi y'umuriro. Ni ukuvuga ngo ibyo biza bizaza mu minsi y'imperuka, ntabwo bizibasira abaciye bugufi gusa, ntabwo bizibasira abaciriritse gusa, ahubwo ngo bizibasira cyane ahakomeye n'abakomeye, bya bihugu by'ibihangange biruta ibindi, bya bindi bitegeka abandi bose, kugira ngo Imana yerekane ubushobozi bwayo ko nubwo barwanya Imana batashobora kurwanya iby'Imana ngo bayigereho. Imana rero ibiza bizabakoraho, bibahungabanye, niko kugwa kw'inyenyeri kuzaba guteye ubwoba. Pastor, muri Bibiliya haravuga ibimenyetso bigaruka kugaruka kwa Yesu, nibyo Pawulo yanditse. Ese muri ibyo bimenyetso byose Pastor watwibutsa ibimenyetso byaba bisigaye kugira ngo Yesu agaruke? Ibimenyetso ibyinshi byaravuzwe muri Mateyo 24, havuga ko hazaba intambara, ishanga rizatera irindi shanga. Muri za ntambara akaba n'impuha z'intambara, abantu bakavuga amagambo y'ibitabaye batanagezeho, bumvise gusa ku makuru y'ibihuha, ariko baravuga ngo abera b'Imana bazatotezwa, bazababazwa, hazaba abahanuzi b'ibinyoma baziyongera babe benshi. Muri Mateyo 24 umurongo wa 24 haravuga ngo ariko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka mu isi ngo bakore ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye bigera ubwo bayobya n'intore, niba bishoboka muzabibona rero muzamenye ko igihe gisohoye. Ariko ikimenyetso cyanditse ku murongo wa 14 Mateyo 24 avuga ngo ariko ubwo butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzamamazwa mu isi hose kugira ngo bibabere ikimenyetso, nibwo imperuka izahita ko ize. Ikimenyetso cy'ubutumwa bwiza kugera mu nguni z'isi kiracasigaye, kiracariyo. Icya kabiri rero kitarasohora, habaye gushibuka k'umutini, kuko Abisirayeli baratahutse, ariko umutini ntabwo wakuze ngo ugere kwishikizo ryawo, kuko urusengero rutarubakwa kugira ngo ruhurize amahanga yose kuza mu ntambara yahanuwe ku munsi ukomeye w'Imana. Kiriya kimenyetso ntikiraba, byanditswe muri Matayo 24 umurongo wa 32. Ikimenyetso cy'agahenge k'amahoro kazaba kazanywe n'umwanzi kugira ngo karangaza abera, kuko abantu benshi bagwa mu bisubizo kuruta mu bibazo. Ako gahe kaze
abantu bibwire ko ari amahoro ya Kristo kandi ari amahoro ya antikristo, karangaza abantu abari mu kuri bahagaze neza bave mu byizerwa bitewe n'umunezero no kwishimira no kubyinira ibisubizo. Ako gahe nako k'amahoro y'igihe gito kazarangaza abantu mu gihe gito kugira ngo babakure mu byizerwa ntikaraba. Ibyo bimenyetso uko ari bitatu rero nibyo abantu bategereje uko bikurikirana nibimara kuba, nibwo bya byago birindwi bizahita bishoka ku isi. Urakoze Pastor, ko Trump yavuze yuko Israel igomba gusenya iriya Palestine ikahava, ngo Palestine bamwe bakaja mu Misiri abandi bakaja muri za Iran. Ese Pastor, Trump ibyo azabigeraho? Trump ntabwo ari Imana nko kurangiza isi, ifite igihe yagenewe kandi ari ugusohora k'ubuhanuzi. Ntabwo ari Trump uzaba warahanuye kandi ntabwo ari uzasimbura Kristo wahanuye ngo ahindure ibihe n'amategeko ya, ntabwo ari we. Ariko hari ibintu aje gusohoza, nimba aje kwirukana kandi bari bose ari abana ari ababurahamu bose, akaba avuze ngo nibave muri Palestina kandi akaba yarakoze akora Aburahamu ubushize, noneho akaba aje umva ataje guteza ibibazo. Umucunguzi wahanuwe Kuro ntabwo Trump yigeze ahanurwa mu byanditswe byera, kuko Bibiliya ihamya abantu bahanuwe nk'abacunguzi. Witwa Nebukadinezari yasoje ubuhanuzi bwavuzwe mu byanditswe byera, Yeremiya 25:9 cyangwa se Yeremiya 27:6. Kuro nawe muri Yesaya 45:1 kugeza ku murongo waho wa 5 havuga ko Imana ubwo yamwitoranije ikamusiga amavuta. Ezira igice cya mbere murongo wa 2, Kuro we arahamya ko Imana yamutoranije ikavugana nawe ko agomba kuyubakira inzu, ariko nta kimenyetso kigaragaza ko Trump yigeze avugana n'Imana ngo asimbure no Kuro aba ari Kuro wa 2. Nta gihari. Ni ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka, intambara, ibuwazi intambara, biracari mu bimenyetso, ntabo biri mu gusohora k'ubuhanuzi. Oya, nonese ibimenyetso byose s'ubuhanuzi, we ntari ibintu bimwe arasoza byanditse muri Bibiliya ko hazaba intambara ntabwo ari wazitangije. Aburahamu yatangije intambara zabayeho, abayuda n'abakarudaya bararwanye, abisirayeli n'abamezopotamiya bararwanye, Isirayeli n'abafilisitiya bararwanye. Abarwanye ba mbere ntabwo ari Trump. Pastor, waruvuze ngo Aburahamu niwe yatanguje intambara? Ndi kuvuga ngo Aburahamu yatangije intambara mu muryango watoranije. Yatangije intambara mu muryango watoranije kuko yagiye gutsinda amahanga. Ikedoromeri itangiriro 14:17 birahari ko yarwanye n'abami batanu ntiyagiraga ingabo si, yagiye gutsinda amahanga. Agarutse aribwo yahuraga na Melkisedeki akamwemerera umugisha nawe akamusezeranira icya 10 cya byose ko yari afite Lewi muri we. Niho byatangiye intambara zo zahozeho. None se Pastor, ko Aburahamu yagwanye n'abo bami akabatsinda, ni gute abana bamukomokaho abarimo barasubiranamo bagwana ntibagwane n'ibindi bihugu? Oya, uwatsinze ntabwo abyara umuntu umwe, abyara n'abamahanga. Aburahamu si yasezeranye kuba sekuruza w'amahanga, niyo mahanga. Amahanga bisobanura ngo abantu badahuje burya. Ese Pastor, iyo usomye muri Daniyeli haravuga ngo nubona ikizira gihagaze ahera, icyo kizira niki? Antiyokisi wa 4 yari umwami w'Ubugiriki wari mu muryango wa Seleukusi, yari akomoka mu muryango wa Seleukusi. Niwe waje gukora amahano yo gusimbura igicaniro cy'Uwiteka mu rusengero rwa Zerubabeli. Asembura igicaniro cy'Uwiteka batambiragaho inka n'intama n'ihene, yubakiraho igicaniro gikomeye cy'ikigirwamana c'Abagiriki cyitwa Zewusi. None ategeka ko bagitambira ingurube, kibi kizira ahera h'Imana. Icyo gihe noneho rero ifatizo shingiro y'imyigishirize y'Abayuda. Icya mbere akuraho umuhango wo gukebwa, icya kabiri akuraho isabato, icya gatatu atwika ibyanditswe byera Ancien Testament mu gitabo cya Makabe igice cya mbere n'icya kabiri birahari uburyo yahumanije ubuturo bwera. Nico bavugaga ngo ikizira gihagaze ahera, biza no kuba intandaro ndetse y'intambara y'abantu bitwa abamakabe bakomokaga ku mutambyi bitwa Matatiya.
badashoboye kwihanganira amahano yakorerwaga mu rusengero rwa Zerubabeli kugira ngo baruhumanure, haba intambara ikomeye, niyo ntandaro y'iyo ntambara y'aba Amakabe. Nizo mpamvu ico kizira gihagaze ahera, nico cavugwaga ico gihe umuhanuzi Daniyeli yabonye. Ikizira gihagaze ahera rero caje mu gihe bibihe bitandukanye. Papa witwa Vigile amaze kwambara ubudahangarwa muri 538 avuga ko atabasha kwizesha yicaye mu rusengero rwe rwa Basilique de Saint Pierre, avuga ko adahangarwa. Niyo batangije ikintu cyitwa infaillibilité du pape, avuga ko yabasha kubabarira ibyaha. Mu mwaka w'igihumbi 1504 haba ikintu cyitwa système d'indulgence ziturutse kuri Jile wa kabiri. Mu mwaka w'igihumbi 1894 uwitwa Leo wa 13 yandika urwandiko ku mugaragaro ruvuga ko muri papa harimwo ubushobozi bwo kubabarira ibyaha nk'ubw'Imana, bihinduka nabo ikizira gihagaze ahera. Kumupfukamira ko abasha guhuza Imana n'abantu byahindutse ikizira gihagaze ahera. Ariko na n'uyu munsi wa none w'isezerano risha, umuntu wese witwa umutambyi cyangwa uwo ari we wese uhagarara ku ruhimbi rw'Imana yivugira ariko akavugira ku cyaha, nawe ni ikizira gihagaze ahera. Uyu munsi wa none ikizira ni icyaha imbere y'Imana. Ikizira ho gisobanura byinshi mu bihe bitandukanye. Pasiteri watubwiye ngo iburasirazuba ngo duhanga amaso iburasirazuba, waravuze ngo tugomba guhanga amaso iburasirazuba. None se ko wavuze ngo duhanga amaso iburasirazuba, dukumva ibyo Trump arimo aravuga yerekeza iburasirazuba, ntaho byaba biri muri arimo arasohoza muri bimwe, nubwo bitagivuga abantu bose bazagenda basohoza ibintu. Oya, gukorana kwa Trump na Israel ni ibirindiro bashakaga byo guhangana n'Abarabu. Kuko kuva ku mwaka w'igihumbi 1997 aho Rothschild yatangiye ikintu cyitwa gutahuka kw'Abisirayeli batataniye mu mahanga, noneho Balfour, Declaration Balfour, basohora ikintu cyitwa Mouvement Sioniste ko abantu bose Abisirayeli batatanye bagomba gutaha muri gakondo y'iwabo. Nibwo babacuye babubakira inkambi, ariko biza gusozwa n'ubwicanyi bwakozwe n'Abadage ku Bayuda ko nibatava mu bihugu batataniyemo ngo basubire iwabo bazakomeza kwicwa mu buryo bunyuranije n'amategeko, baratahuka. Ubwo rero iyo nkambi y'Abisirayeli batahukiyemo, Amerika yayihaye ubwigenge kugira ngo ishakiremo ibirindiro byo guhangana n'Abarabu, ariko ntabwo ari inzira yo gusohoza ubuhanuzi, ahubwo ni inzira yo kurwana n'Abarabu, kuko ntabwo inkambi ya Isirayeli yagombye kubona ubwigenge mbere y'igihugu cya Palestine kandi yaragisanzeho. Ni ukuvuga ngo kuko Amerika yari ifite ubushobozi yubakiramo ibirindiro byo guhangana n'Abarabu. Nizo mpamvu iyo Isirayeli irwana n'Abarabu ntabwo Abisirayeli barwana n'Abarabu, ahubwo ni Abamerika barwana n'Abarabu bafite ibirindiro muri Isirayeli. Niko byavugaga. Iyo Declaration Balfour yemeye Mouvement Sioniste niyo yazanye icyo kintu cyo kurema ibirindiro, ariko ntabwo kwari umugambi wo gusohoza ubwo buhanuzi. None se Pasiteri, ko intambara ya Hamagedoni izaba ari iy'Abarabu n'abari Abisirayeli, noneho se Trump akaba ari uruhande rw'Abisirayeli akaba ashaka kurwana n'Abarabu, ariko ashaka kuvuze ngo ibirindiro muri Isirayeli, wumva ko irimo gutegura ya ntambara ya Hamagedoni, kuko n'ubundi hazaba harwana Abarabu. Ntabwo intambara ya Hamagedoni izaba mbere y'ibyago birindwi. Oya, Bibiliya irabyerura neza. Ibyahishuye 16 avuga ko hazabanza ibyago birindwi, kandi ibyago birindwi bikazakurikira ibimenyetso bitatu bitarasohora. Urumva rero ko atari ko gusohora kwayo, kandi Trump azaba atakiriho. None se Pasiteri, uvuga ngo iriya ntambara ya Hamagedoni izaba mbere y'ibyago, izaba nyuma y'ibyago birindwi. None se urusengero bazarwubaka mbere y'ibyago canke bazarwubaka mbere y'ibyago? Kuko rwo ruri mu bimenyetso biranga iminsi y'imperuka, ntabwo biri mu kurimbuka kw'isi. Nukuvuga ngo iyo usomye ibyo byago ku cyago cya 6 niho hazagaragara intambara ikomeye izahuririza amahanga
kurwana ku munsi ukomeye w'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso biranga iminsi y'imva bizaba byararangiye, hatangira ibyago 7. Ku cyago cya gatandatu, icyago cya karindwi cy'uruwa kitaraboneka niho hazaba iyo ntambara yo guhururiza amahanga. Urumva ntaho bihuye ku gihe. None se ibi Trump arimo arakora ntabwo byaba tumubyerekeza kuri ya rusengero kubaka ko n'ubundi tagete n'ubundi ku minsi ishize hari gahunda yo kubaka ya rusengero? Ibimenyetso 3 bizashira Trump atakiriho. Ntabwo Trump rero azareba ku byago 7 akiriho. Oya no ku rusengero ntabwo azaba akiriho kuko aracasiga ubutumwa bwiza kwamamara, kandi mu byago 3 umutini uzakurikira kiriya cyo kwamamaza ubutumwa ku isi yose. Pasiteri, sobanurira abantu ibi byagende bizakurikirana ngende urusengero ruzubakwa ushaka ngahe kugira ngo abantu bakurikiye bumve. Ibyahishuwe 16 umurongo waho ni wa 13 bavuga ngo mbona mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma no mu kanwa ka ca kiyoka imyuka 3. Hari ca kiyoka, hakaba ya nyamaswa, hakaba wa muhanuzi w'ibinyoma, bose bafite imyuka bakorerwamo n'imyuka 3 igaragaza ubutatu bwanduye. Noneho iyo myuka 3 ijambo ry'Imana ritubwira ko ari imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza n'ibimenyetso ihuririza amahanga yose kurwana intambara y'umunsi ukomeye w'Imana. Ku cyago cya gatandatu rero urumva cyazaba hasigaye kimwe cy'urubura kugira ngo birangirire ko, ariko icyago cya mbere cy'ibisebe kizaba cyatambutse ku bantu bose. Icyago cya kabiri cy'inyanja guhinduka amaraso cyatambutse. Icyago cya gatatu cy'imigezi n'amasoko guhinduka amaraso kizaba cyatambutse. Icyago cya kane cy'izuba ryotsa isi yose ibyatsi bigahunguka n'abantu bagataka bagahekenya amenyo kizaba cyatambutse. Umwijima w'icuraburindi uzaba watambutse igihe abantu bazaba bari kurindagira, kandi uzamara igihe kirekire kandi ukore ku isi yose. Noneho imyuka 3 ikore bitangaza isa n'ibikeri izaturuka mu kanwa kabo bami abo batwara uko ari 3, ca kiyoka ni Satani, ya nyamaswa ni umutegetsi w'isi ukomeye, wa muhanuzi w'ibinyoma ni umukuru w'itoro rikomeye rishigikiranye n'iyo nyamaswa. Niyo myuka izakomoka noneho ihururiza abantu bo ku isi kuza mu ntambara. Noneho kwa gushigikirana kuboneke abazashigikira abahagari bazaboneka n'abazashigikira abasara baboneke, none bahurira ahantu barwane umusubizo, ariko byose bikorerwe muri Aziya. Nabivuze ngo ni mbere by'ibyago 7 kuko byo ni ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Ibyago 7 bizaza nyuma y'ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Urusengero rwo ruzabanza kubakwe hanyuma rurangiza kubakwa ibyago 7. Hatagira ibyago 7. Noneho iyo ntambara ya Hamagedoni ize ku cyago cya gatandatu. Ese ubuzima buzaba bumeze gute muri icyo gihe? Ibyo byago itorero ko rizaba riri mu ijuru, ese ku isi hazaba biterwa na tandansi. Abenshi nk'abaposeminariste bavuga ko itorero rizaba rikiri ku isi, abakristo bakabona ibyo byago ariko bikarimbura abanyabyaha bikasimbuka abakiranutsi, kuko igihe cya Pasika byabaye mu gihugu cya Egiputa. Abandi bakavuga rero ko itorero rizaba riri mu ijuru, ibyago bigahangana n'abanyabyaha gusa. Urumva biterwa na tandansi abantu bahisemo. Abapreminariste bavuga ko itorero rizazamurwa ibyago bigatera 7 abanyabyaha aribo bari ku isi. Ibyo byo biravugwa. Pasiteri wakoze, Pasiteri ni iki cyangwa n'inama dukurikije ibihe tugezemo wagira abakristo biki? Ihame ryose wakwerekwa, ihame ryose wahishurirwa, ihame ryose wasoma ariko rikaba rinyuranije n'ibyanditswe byera, ni ukuryitondera kandi ukaryirengagiza. Ni ukuvuga ngo ni ukuba maso ukamenya ni iki kiye kuvugurura ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kugira ngo biyobye abantu, kuko abayobya benshi n'abiyita Kristo bazaduka mu isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bagere ubwo bayobya
n'intore niba bishoboka n'abatoranijwe umurimo w'Imana bahamagaye kuba bungeri b'intama z'Imana, bahamagaye kuba abavugabutumwa bwiza, intumwa, abahanuzi n'abigisha, abo bose Satani azigana. Noneho abiyita abo ngabo baduke mu isi kandi bakoresheje n'umwuka mubi wa Satani, nta nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo bizageza igihe bayobya n'intore niba bishoboka. Abakristo ni ukuba maso bakagendera ku byanditswe byera, bakagendera ku byahanuwe kugira ngo badatambikira. Kuba maso gusenga iminsi yose niko bazashobora kurokoka ibyo byose no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu bakore. Noneho rero inama umuntu yabagira ni ukuba maso kugira ngo batazatungurwa, ko nta mukristo utungurwa. Maze reka tugushimire, tubwire ngo Imana ikumugisha. Reka dushimire nawe wabanye ikiganiro, tubwire ngo Imana ikumugisha. Reka dushimire abantu muza mudusengera, reka dushimire abantu muza gukurikirana ibiganiro byacu, namwe Imana ibahumugisha. Reka dushimire abo kandi subscribe cyangwa mudisabone, nawe ushobora kubona ubwa mbere ugeze kugusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzaze ubona ibiganiro byacu bitakugoye. Kandi tubasaba ko ubu butumwa nurangiza kumva uhereze inshuti yawe, uzaba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Ikiganiro nucumva ucihererane, hereza inshuti yawe aho waba uri hose umugabane. Nurangiza kumva ubutumwa ntukabwiherera ubutumwa, gerageza ubuhereze inshuti yawe, nawe uvuze uzaba ukoze ivugabutumwa. Kuri channel ya Gusenga Everyday nimero ya WhatsApp ni 078 666 966 200 078 666 200 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana iduhana umugisha gukurikira channel ya Gusenga Everyday. Reka tubashimire, tubabwire ngo Imana ibahumugisha, Imana ibahire, Imana ibagure, Imana ibagire neza, Imana isubize ibyifuzo byanyu, kandi Imana ibakomereza amaboko, kandi ikindi Imana izabahe iherezo ryiza. Ikiganiro naho gutaha. Imana ibahumugisha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.